Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabora abdina lancar pemanjang abdina memindah jadilah tema kerajaan di dua sekolah perjina perhatian kalau tema esko dari kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ampun keberlatunya Nabi akhir zamanna, Nabi Muhammad asmana, bantuan umat satajana. Abdullah nikah abana, Siti Aminah ebuna, ngagungi putra sesampurna, Nabi Muhammad putrana. Ngaturani sholawat salam da Rasulullah alaihi salam. Para sahabat labana, para tabi'in sakajana. Mau sholawat ajunan, kan ku ingat kepangiran, nyotan ke umat ajunan, samangken tor pareksaan. Al-Quran firman pangeranna, ora hadis sabun nabina, para sateja parentana, kenging ngariro pangeranna. Kanjeng Nabi serahmat, sateja bantu manah umat, mongku alam dadi rahmat, bantuan umat da akhirat. Ajunan akad ya bulan, nonton manos saajaran, dalepatan karemotan, lebat terana Al-Quran. Bagus omku tengkana, abulan umat satajana, maoni pecah esunya, kantos akhirat masempurna. Terongku abad terong, dayunan terong kolong, rekong ongku abad rekong,
ampun dapat kecemana rasa ampun manusana umat lofal nabina agama Islam sanyata lurus tenyo on sapora dari satu jana kusa ustenyo aksa dari